Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lagi dan kau lagi kopok. Dalam menyambut bulan suci Ramadan Kak Dinto, tantona sebagai umat Islam koleben panjenengan Kak Dinto nomor situng kotu iman cek mon Ramadan ota bejukan puasaan Kak Dinto perintah dari Allah sewajib koleben panjenengan Kak Dinto laksanaan utamana lakean seampun belik ota bejukan seampun wajib ngalaksanaaki ibadah puasa. Teti hal Kak Dinto minangka penting kewajiban mongku dek tantaretan kaum muslimin dan muslimat. Nika penting dan kaula mon polana kun bisa maimot bulan Ramadan Kak Dinto senga cek atau karan kotunahan seeko cak hawa nafsu ota bejukan amarah. Nika se paling penting eding panjenengan mereng nah tadi sobung mak sobung si nyaut tak mereng tetih umpama dan kau lenyak menyampaikan budebu otak bejukan cak ocak paemoten dalam rangka bulan Ramadan Kak Dinto. Sepertama kotu lakonin puasa karena Kak Dinto wajib. Ben nomor dua sehingga kilo matoro cek atau karan manabi bulan puasa Kak Dinto panjenengan atokar napa boleh pas sampai gente kumpi umpama gente kumpi pas gente napa nyamana gelu anika tak langkong gi manabi kaulaten ota benangaleen orang atokar tak langkong pesa cek pera olatin cek pera abeseki. Nika penting masalahna. Anapa kau ngocak penting? Situng puasa naku leben panjenengan Kak Dinto mak letak betal. Akatia Indonesia nika mun pas rakyat atau karena apa boleh bulan Ramadan ota bepasaan empian sateje mun ngolati datang ke mikancana atau kar pelang lang nyona tolong lang aki cek pera abeseki paenga ngeding gak senyaut cek ring pas maksud nikah kau lekan anapa panjenengan paemot tako selama bulan puasa Kak Dinto mi pola bede jalan orang acampo ota be atokar tak langkong pelangaki ota belanglang nika situng nyari genjeren nomor dua mun perak kun lakuno kui tokar anika tak sae betal puasana detik tulang lang atokar sampai ngang sorom pama kerua mun bisa pacel pagi jek
sampai nika sampai nampaknya mana tuh ditokar raja paenga jok berak olah taki caan beda hadis innallaha ma'as sabirin reng sabar nikah kekasih Allah tuti saya tak langkong tangki panjenengan kain mon ngolatin selama bulan Ramadan orang atokar jadi amal lagi tangki innallaha ma'as sabirin marhaban ya Ramadan jadi kaula panyoon situng puasa tore nomor 2 sabar mun beda orang atokar terutama lang-langaki empon ja atokaran Ramadan nih tak lebur kan napa malah ku atokar pacelep male amal le katerima puasa ne katerima empon ki kula pale mana kalangkong sapuran mun beda kesalahan saya ngak le matoro ki tak langkong saya nggak kalau matoro amun bedere ngatokar lang langaki ja abos ki lang langaki ki kalau keng gapur